yavuze ngo keretse tuzabona kwa Yesu twamaze kugerayo ariko igihe tukiriho tucambaye imibiri ipfa ibi bitaramo biracahari turacari ko tubabara ariko yavuze ngo nono ntacu umubabaro utwaye mwihangane ntacu umubabaro ubatwaye kandi urahari ariko ntacu batwaye kuko uzabibagirirwa wese cyubahiro
kuko nta rindi humure, nta kindi twokora, nta kindi twovuga kiruta iki. Uragira ngo arindi jambo twovuga risumbira ingiri se? Oya, tuzibagirwa kwa Yesu, ariko tukiri muri iyi mibiri turacataramye. Haleluya, amen. Turacataramye. Izi ntebe si izabo, sibo bazihoraho. Hariho hariho abandi, ejo bundi hazaba abandi, n'ubu uko barabika, ejo ko bazabika, ejo bundi bazabika. Ariko ibi bitaramo birakomeje, ariko dufite ihumure n'ibyiringiro kuko tuzabyara kwa Yesu. Noneho ntacu ubabaruka Amen. Nubwo twokwambara uburevera tuzatubuza kubabara. Haleluya. Ariko uyu mubabaro tuzawibagirwa. Ariko hari ibyiringo bikomeye kabisa. Kwibagirwa uyu mubabaro. Reke turirimbane nawe basaza, tuvuge ngo uyu mubabaro n'uw'igihe gito. Umubabaro